Hello my people bakunze babonera abaye official mumeze mute ndizera ko mumeze neza cyane uyu munsi nje muri sport update reka nihutisha ibintu dore ko gene besho barategereje urutonde rurerure rw'abasore bagomba kuzatoranwamo umwe ugomba gutwara Ballon d'Or uyu mwaka wa 2024 Mwijoro ryashize rero ejo ku munsi wo kwa gatatu ku isaha y'isa 12:20 ku isaha mpuzamahanga hari mu gihugu cy'Ubufaransa ku ishene y'ikinyamakuru cyitwa L'Equipe hanyuzeho live yo guhitamo aba bakinyi bagera kuri 30 bagomba gutoranwamo umwe ugomba gutwara Ballon d'Or uyu mwaka wa 2024 ku isaha y'isa 12 L'Equipe yari yakoze live stream ubundi abakinyi bashyirwa hanze benshi mu bihangange bya bitegereje kwireba nimba bigomba gusohoka ku rutonde rurerure rw'abakinyi bagera kuri 30 bose bagomba guhatanira Ballon d'Or. Ni bande batowe hanatangazwaga ibihembo bizahabwa abakinyi bakiri bato cyane abakinyi bari munsi y'imyaka 21 bitwaye neza cyane n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye byose byanyuraga kuri live stream ya L'Equipe ni tema kuri cyara mu gihugu cy'Ubufaransa gikomeye cyane cyo cyanyuzagaho ibi birori byo guhitamo aba banominees cyangwa se abagomba gutoranwamo abagomba guhabwa ibihembo byo muri uyu mwaka harimo na Ballon d'Or. None ni bande batowe reka tubagarukeho abasore bagera kuri 30 batowe bagomba gutoranwamo umusore umwe gusa umusore umwe rukumbi ubundi akari uhabwa Ballon d'Or umupira wa zahabu uhabwa umukinnyi witwaye neza uwo mwaka wose no mwaka wa 2024 ese nzatwara Ballon d'Or urutonde rurerure rw'abakinnyi bagera kuri 30 bamaze kuba batoranwa mu ijoro ryashize ejo ku munsi wo kwa gatatu tariki ya 4 ku isaha y'isa 12:20 reka mbagarukeho. Mbere yo kubagarukaho reka manze nkwibutse burya ko umwaka wa 2023 ari washyize iherezo ku kiragano cya Lionel Andres Messi ndetse na Cristiano Ronaldo mu rugendo rwo gutwara Ballon d'Or dore ko muri iyi liste haba Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Andres Messi nta numwe wabashe kuba yajya mu bakinnyi 30 bose bagomba gutoranywa hakavamo umwe ugomba gutwara Ballon d'Or. Ikindi gitangaje mbere ko nkubwira urutonde rurerure rw'abasore batoranyijwe nuko kimwe cya gatatu cyabo mu bakinnyi 30 batoranyijwe bakina ku mugabane w'Iburayi mu gihugu cy'Ubwongereza bakina amakipe agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza urugero nka Erling Haaland ikipe ya Manchester City, Ruben Diaz ikipe ya Manchester City, Phil Foden ikipe ya Manchester City, Emiliano Martinez ikipe ya Aston Villa, Martin Odegaard ikipe ya Arsenal de Gunners, Cole Palmer ikipe ya Chelsea de Blues, Declan Rice ikipe ya Arsenal, Rodrigo Hernandez Cascante ikipe ya Manchester City ndetse na Bukayo Saka ukina ikipe ya Arsenal na William Saliba ukina ikipe ya Arsenal de Gunners. Naho batandatu mu rutonde rurerure rw'abakinnyi bagomba gukurwamo uzatwara Ballon d'Or n'abasore bakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ni Bellingham, hakaza Phil Foden, hakaza Cole Palmer, hakaza Declan Rice, hakaza Saka ndetse n'umugabo watwaye European Gold Boot ndetse akanatwara Euro 2024 Golden Boot witwa Harry Kane. Abangaba n'abasore bagera kuri batandatu bakina ikipe y'igihugu y'Abongereza bashyizwe mu basore bagera kuri 30 bagomba kuzakurwamo umwe rukumbi utwara igikombe gihabwa umukinnyi witwaye neza uwo mwaka wose ikizwi nka Ballon d'Or cyangwa se umupira wa zahabu. Abayobora urutonde rero nta bandi ni Rodrigo Hernandez Cascante, Vinicius Junior ndetse na Jude Bellingham. Abo ngabo nibo bayoboye urutonde nibo ba favorite kuri Ballon d'Or. Abakunzi b'ikipe ya Manchester City bati mu bakinnyi bane bahabwa amahirwe menshi cyane yo gutwara Ballon d'Or hagombaga kuzamo na Erling Haaland dore ko uyu musore yitwaye neza cyane mu mwaka wa mbere ageze mu kipe ya Manchester City agatsinda ibitego bya 52 ndetse bakanatwara English Premier League. Nihuta cyane reka nyure mu rutonde rw'abakinnyi bagera kuri 30 batowe bagomba kuzakurwamo umwe Ballon d'Or 2024 nominees. Abangaba bambirirwa na Jude Bellingham umusore w'umwongereza ukina ikipe ya Real Madrid, hakaza Hakan Çalhanoğlu umusore w'umunyaturukiya ukina ikipe ya Inter, hakaza Dani Carvajal umusore w'umunya-Espagne ukina ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, hakaza Ruben Diaz umusore w'umunya-Portugal ukina ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, hakaza Artem Dovbyk umusore w'umunya-Ukraine ukina ikipe ya Roma uvuye mu ikipe ya Gihonya muri iyi transfer window ishize, hakaza Phil Foden umusore w'umwongereza ukina ikipe ya Manchester City yara mu gihugu cy'Ubwongereza,
hakaza Alejandro Grimaldo umusore w'umunya Espagne ukinira ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage, hakaza Erling Braut Haaland umusore w'umunya Norway ukinira ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, hakaza Mathis Hammer umusore w'Umudage wakiniraga ikipe ya Borussia Dortmund kuri ubu ngubu nta ikipe afite ni free agent, hakaza Harry Kane umusore w'Umwongereza ukinira ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage, hakaza Toni Kroos Umudage kabuhariwe kabombo wakinaga ikipe ya Real Madrid kuri ubu ngubu akaba yaramanitse inkweto, hakaza Ademola Lookman umusore w'umunya Nigeria ukinira ikipe ya Atalanta, hakaza Emiliano Martinez umusore ukinira ikipe ya Aston Villa w'umunya Argentine, hakaza Lautaro Martinez umusore w'umunya Argentine ukinira ikipe ya Inter yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, hakaza Kylian Mbappé Lotte umusore mu Faransa uvuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain akajya mu ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, hakaza Martin Odegaard umusore w'umunya Norway bene wabo na Erling Braut Haaland ukinira ikipe ya Arsenal de Gunners captain wo muri Arsenal, hakaza Dani Olmo umusore w'umunya Espagne uvuye mu ikipe ya Leipzig akajya mu ikipe ya FC Barcelona, hakaza Cole Palmer umusore w'Umwongereza wanyuze mu makipe akomeye nk'ikipe ya Manchester City kuri ubu ngubu gusa akaba akina ikipe ya Chelsea the Blues, hakaza Declan Rice umusore w'Umwongereza ukina ikipe ya Arsenal de Gunners, hakaza Rodrigo Hernandez Cascante umusore w'umunya Espagne ukina ikipe ya Manchester City, hakaza Antonio Rudiger umusore w'Umudage ukina ikipe ya Real Madrid, hakaza Bukayo Saka umusore w'Umwongereza ukina ikipe ya Arsenal de Gunners, hakaza William Saliba umusore w'Umufaransa ukina ikipe ya Arsenal, hakaza Federico Valverde umusore w'umunya Uruguay ukina ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, hakaza Vinicius Junior umusore w'umunya Brazil ukina ikipe ya Real Madrid, hakaza Vitinha umusore w'umunya Portugal ukina ikipe ya Paris Saint-Germain, hakaza Nico Williams umusore w'umunya Espagne ukina ikipe ya Atletico Bilbao Club, hakaza Florian Wirtz umusore w'Umudage ukina ikipe ya Bayern Leverkusen, hakaza Granit Xhaka umusore w'umunya Switzerland ukina ikipe ya Bayern Leverkusen wanyuze makipe akomeye ukiye nk'ikipe ya Arsenal de Gunners. Kuri nimero ya 30 hakaza Lamine Yamal umusore w'umunya Espagne ukina ikipe ya FC Barcelona. Ngabo 30 babashije kuba batorwa bagomba gukurwamo umukinnyi umwe rukumbi uhabwa Ballon d'Or. Amahirwe menshi Vinicius Junior, Jude Bellingham ndetse na Rodrigo Hernandez Cascante, abo batatu wazavamo umwe ugomba gutwara Ballon d'Or y'umwaka wa 2024. Ni mu kirori cyo gutanga Ballon d'Or kizaba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 azaba ari ku munsi wo kuwa mbere. Ni kirori kizabera mu nzu mbera byombi yitwa Theatre de Chartres mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Ni kirori kizatangira ku isaha y'isambiri mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba azaba ari ku isaha y'isa8 ku isaha mpuzamahanga. Aha niho hazacirwa impaka, aha niho hazerekanwa umukinnyi ugomba gukurwa mwaba nga 30 bose batoranyijwe bagomba guhabwa ibihembo bigiye bitandukanye. Batatu bahabwa amahirwe Rodrigo Hernandez Cascante, Vinicius Junior ndetse na Jude Bellingham bagakurwamo umwe ugomba guhabwa Ballon d'Or ku isaha y'isa8 ku isaha mpuzamahanga ndetse no ku isaha y'isambiri hara mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 ejo bundi azaba ari ku munsi wo kuwa mbere nkuko nabigarutseho. Ni nako hatangazwaga urutonde rw'abakinnyi bagomba guhurwamo umukinnyi ukiri muto. Abakinnyi bari munsi y'imyaka 21 bitwaye neza bagabwa igihembo cyitwa Copa Trophy. Iki cyo ni igihembo gihabwa umukinnyi witwaye neza uri munsi y'imyaka 21 mu gihe cy'umwaka wose. Iki ni igihembo gishobora guhabwa umukinnyi udakina hara ku mugabane w'Uburayi, bitandukanye n'ibindi bihembo bihabwa abakinnyi bakiri batoya, urugero nka Golden Boy Prize. Iki ni igihembo gihabwa umukinnyi ukina hara ku mugabane w'Uburayi mu makipe ari muri system ya UEFA. Iki gihembo cya Copa Trophy cyaho bitandukanye n'ibindi bihembo bihabwa abakinnyi bakiri batoya nuko cyo gishobora guhabwa n'umukinnyi udakina hara ku mugabane w'Uburayi. Ni igihembo cyashyizweho n'umugabo witwa Raymond Kopa, ni umukinnyi wakina ikipe ya Real Madrid wamenyekanye cyane hara mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid, akaba ari umugabo w'Umufaransa. Uyu nguyu yatwaye Ballon d'Or mu mwaka wa 1958. Nyuma yaho haza gushyiraho iki gihembo ko kigomba kujya gihabwa umukinnyi wari we wese yaba akina ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi, agomba guhabwa iki gihembo mu gihe ari munsi y'imyaka 21 akaba yaritwaye neza ku buryo bugaragara ha muri statistique, muri discipline ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Agahabwa iki gihembo mu rwego rwo gushimirwa performance yiwe yagize mu mwaka w'imikino.
Mwijoro ryashize ku munsi wo kwa gatatu hari ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka niho hatorwaga abakinnyi bagera kuri 30 bagomba kuzakurwamo umukinnyi umwe rukumbi uhabwa Ballon d'Or. Abakinnyi bagomba guhabwa igikombe cya Copa Trophy bari munsi y'imyaka 21 nabo batangajwe bashyirwa hanze. Iki ni igihembo cyatanzwe bwa mbere mu mwaka wa 2018 gihabwa Kylian Mbappé Rote. Iki ni igihembo gitangirwa rimwe na Ballon d'Or mu birori byo gutanga Ballon d'Or. Iki nacyo kiratangwa mu mwaka wa 2018 cyahawe Kylian Mbappé Rote nyuma yo gutwara igikombe cy'isi. Mu mwaka wa 2023 gitwarwa na Jude Bellingham. Mu mwaka wa 2024 umunyamahirwe kurusha abandi uyu munsi ngo ni Lamine Yamal, umusore w'umunya-Espagne ukina ikipe ya FC Barcelona. Uyu musore Lamine Yamal aramuka atwaye iki gihembo arabaye wa gatatu w'ikipe ya FC Barcelona nyuma ya Pedri ndetse na Gavi, dore ko Pedri yagitwaye mu mwaka wa 2021 naho Gavi agitwara mu mwaka wa 2022. Kuri live stream y'ikinyamakuru cyitwa L'Equipe ku isaha y'isa 12:20 naho hatangazwaga urutonde rurerure rw'abakinnyi bari munsi y'imyaka 21 bitwaye neza bagomba gukurwamo umukinnyi umwe agatwara iki gikombe cya Copa Trophy. Ngiye kugaruka ku rutonde rurerure rw'abakinnyi batangajwe babimburire n'umusore ukina ikipe ya FC Barcelona w'umunya-Espagne witwa Pau Cubaris. Uyu niwe wabimburiye abandi mu batowe nk'abagomba gukurwamo umukinnyi umwe rukumbi uzatwara igikombe cya Copa Trophy. Ni igikombe nko nabisobanuye gihabwa umukinnyi ukiri muto uri munsi y'imyaka 21 witwaye neza cyane yaba akina ku mugabane w'Uburayi ndetse no kwindi migabane igitandukanye pfa kuba gusa yaritwaye neza cyane. Mu rutonde rero harimo uwitwa Pau Cubaris, umusore ukina ikipe ya FC Barcelona, umusore w'umunya-Espagne. Hakaza Alejandro Garnacho, umusore w'umunya-Argentine ukina ikipe ya Manchester United. Hakaza Arda Güler, umusore ukina ikipe ya Real Madrid gusa akaba umunya-Turkiya. Hakaza Karim Konate, umusore w'umunya-Ivory Coast ukina ikipe ya Leipzig. Hakaza Kobe Boateng Maino, umusore w'umwongereza ukina ikipe ya Manchester United. Hakaza Joao Neves, umusore w'umunya-Portugal wavuye mu ikipe ya Benfica kuri ngo bakakina ikipe ya Paris Saint-Germain. Umusore witwa Savinho, umusore w'umunya-Brazil wavuye mu ikipe ya Gironya akazana mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester City. Hakaza witwa Mathis Terry, umusore ukina ikipe ya Bayern Munich ndetse agakina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Le Bleu Coq y'abatangije imyaka 21. Hakaza Lamine Yamal, the favorite. Uyu nguyu ngo ni uhabwa amahirwe menshi cyane, ni umusore w'umunya-Espagne ukina ikipe ya Barcelona. Hakaza uwitwa Warren Zaïre-Emery, umusore w'umufaransa ukina ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni igihembo cyatangiye gutangwa mu mwaka wa 2018 gihabwa Kylian Mbappé akina ikipe ya Paris Saint-Germain. Mu mwaka wa 2019 gitwarwa na Mathis de Ligt, umusore wakinaga ikipe ya Juventus Turin icyo gihe kurunga ubukina ikipe ya Manchester United. Mu mwaka wa 2020 cyatangwa kubera icyorezo cya COVID-19. Umwaka wa 2021 gitwarwa na Pedri, umusore ukina ikipe ya FC Barcelona. 2022 nabwo gisubira hariya i Barcelona ikatahonya kuri Camp Nou gitwarwa na Gavi, umusore w'umunya-Espagne n'ubundi ukina ikipe ya FC Barcelona. Mu mwaka wa 2023 gitwarwa na Jude Bellingham, umusore wari kugera mu ikipe ya Real Madrid witwaye neza cyane maze iki gihembo cha Copa Trophy. Uyu mwaka wa 2024 kiratwarwa nande? Uyu mwaka wa 2024 Ballon d'Or ni yande, Copa Trophy ni yande. Reka dukomeze turebe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 ku munsi wo kwa mbere ku isaha isa 2 mu gihugu cy'Ubufaransa, ku isaha isa 8 ku isi hose cyangwa ku isaha mpuzamahanga. Ibihembo bizabitangwa, tuzareba nizo zatwara Ballon d'Or, nizo zatwara Copa Trophy ndetse n'indi bihembo bigiye bitandukanye bizatangirwa hariya mu gihugu cy'Ubufaransa kuri Theatre de Chartres i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa.